Haka Khandri Thurik Nailur ke inter-school football tournament kalay kun semi-final under 13, under 15 but ka under 18. Kejingale under 13 kadai hapring kasin Gabriel but ka umroy. Ka umroy kala job the Shiko Lanot but rung siya ka final. Haka jingi kun ka baar under 13 ka Sacred Heart Boys High Secondary School bersya ka Divine Savior. Ka Sacred Heart kala job Shiko Lanot but kala rung siya ka final. Haka under 15 layale ning kong hapring ka St. Anthony's bersya ke H. Elias. Ke H. Elias kala job da Sao Lalai haka penalty shootout but rung siya ka final. Katba ka Savio Generate kala job bersya ke H. Elias da R Lakaway but poi siya ka final. Haka under 18 layale apring ka Secret Heart Boys bersya ke OM Roy Memorial High Secondary School haka ba ka Secret Heart kala thep R Lakaway but poi siya ka final. Haka jingile akai ka baar under 18 ka St. Anthony's bersya ke Shillong College. Haka ni ka jingi kun ka St. Anthony's kala thep Shiko Lanot but rung siya ka final.
Hả?